بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وجعل له لسانا وشفتين وهداه النجدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mga katautay manghuran agama Islam, mga mulya sabon nal tuod inagama Islam pianduan kita nyo sinagama Islam harap matu pasarayaw-rayaw pangaddatan iban sa jukup tabiat deng hamanga pamando sinagama katu hatungod maun pakarayawan pangaddatan iban tabiat amunain pagjaga doon hapag bisara labay hapag parihala sindila daing naman ha uno-uno na makangi kanya daing hasababiyat in Allah subhanahu wa ta'ala piapanjari niya imbang sa manusia labay hasarayaw-rayaw kapag papanjari damikyan bidda manusia daing hakatan piapanjari niya labay ha ni'mat sin akal hiban simpamisarahi Long sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod mari ha ni'mat ini alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa shafatain long sin Allah ta'ala bukun ka dihilan namo sila dua mata iban sin dila iban sin lapi iban sin ini simud daing hasabab yato in ni'matini mapatut suway pagsyukuran pa Allah subhanahu wa ta'ala labay hapag parihala kanya daing hamanga hikakangi kanya mayta sabab indila apabila di siya mausal papagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala mahinang siya kangian maun patagdapo niya long sin Allah ta'ala yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun haadlaw dumatong long sin Allah ta'ala sumaksi hakangian nila ing kadila-dilaan nila iban sing kalima-limahan nila iban sing kasiki-sikihan nila bang unimpyag hinang nila yaun pila na sadya inna kapagbuhit sabab sindila pila na sadya inna kapagbutas sabab sindila pila na sadya imagtay manghud imagkampong imagpangtungod nakapagbuno sabab sindila daing hasabat tulong sin Nabi alayhi salatu wassalam innal abda la yatakallamu bil kalima min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allah biha darajatin wa innal 'abda la yatakallamu bil kalima min sakhatillah la yulqihi laha balan yahwi biha fi jahannam in hambuuk manu sa longnya kumabtang kabtangan hari niya kasayuhan ning kabtang niya on time karidaan sin Allah ta'ala ikapagpataas kanya sin darajat
aun sa waktu hadi niya kana naman sin makabisaratoy siya sing kabtangan ing kabtangan niya undeng ha mga kabubungsihan sin Allah subhanahu wa ta'ala mangdahi kanya matuhi katilo palom apinar ka jahannam deng hasabiat to hakatan hadis iban sing Quran nasabot sing kita nyo ini mapatutuod parihalaon indila long sin Allah Ta'ala hapag parihala sindila ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wayruun kabtangan hilabtik sin hambuk manusya buat malingkan au magjajaka kanya au magsusulat long pasin Allah Ta'ala wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhib هذا حلال وهذا حرام ليفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون أي كمولong sin Allah Ta'ala mamung لا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب أي kamu mamung kabtangan mangdahi maung pakaputing mamaita indila nyo ini halal ini haram hawayroong kamu panghati حديث سن النبي عليه الصلاة والسلام روى الترمذي في سننه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يقربه إلى الجنة ويعبائد من النار إن حمبك صحابي بيأنا كان معاذ نangasubo pa Nabi عليه الصلاة والسلام يا رسول الله unubaha in hinang amal ibadat manjariku hinangun hikasuuk kupad sulga iban hikalayu kuisab deng ha apinar ka jahannam long sin Nabi alaihi salatu wassalam puasya beitaan sin in rasul amri in katan in using katan parakala sin agama sin kitanyo amunain agama Islam iban sininhag niya amunain sambahayang iban sin sa tuk-tuk-tuk-tuk niya yaon dirwatu sinamihi amunain jihad fi sabilillah ang pasyabaitaan sin Nabi alayhi salatu wassalam ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullihi mabaya kakaw ya Muadh baitaan ko bang unoin manibuuki singkatan para kala ini hikakumpit mukanya long si Muadh bin Jabal qultu bala ya Nabi Allah huun ya Nabi Allah qala fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa alayka hadha inhinang sin Nabi alayhi salatu wassalam iugtungnya indilaannya ang papyakita kan Muadh ang pabitaan kuffa alayka hadha pa gangilongin dila mo ini fa qultu Nabi Allah long kulong sin Muadh ya Nabi Allah wa awa inna lamuakhadhuna bima natakallamu bih ya Nabi Allah may ta'lawnya siksaun kita nyo baha law nya hapag bisaratan nyo bangunay kakabtang tanyo long sin Nabi alayhi salatu wassalam thaqilat ka ummuka ya Muadh ya bugat kau ya Muadh sin ina mo wa hal yakubun nasi fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim ya Muadh way kakaw panghati sin bang in manusia manjarhi tilak bulong nga pinar ka jahannam guyurun hailong nila atau habayho nila buat malengkan amun jingki igil law nga sing kadilaan nila deng hasababiyat to in hadith ini manunjuki sin khatarul lisan landu tuud indila landu ing kangian niya in lisan indila manjari siya mahinang muhbitul amal maka kangi sin amal ibadat bisan pa in amal ibadat yung laggu bud dungog kaw hadis ni Nabi alayhi salatu wassalam qila lin nabi rajulun qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam baita sin hambuk usub pa Nabi alayhi salatu wassalam ya Rasulullah inna fulanatan tuzkaru min kathrati salatin wa siyam salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha nasabut pa Nabi alayhi salatu wassalam ya Rasulullah aulong ya hambuuk babae aulong ya bang tungod simpag sambahayang hikabay ta mo matao din sambahayang niya bang habay ta hapag puasa lando magpupuasa bukod naman pardo sambil ka sunnat-sunnatan banganan mo sa maun hapag bisara hasarak ka lando in pagsarak ka niya kikita iban sinway roon biat tulaw nga intaod niya siya ini mag-ibadat
bang hakatam parihalan deng hasambahay ang pagpuasa hiwan sin pagsaraka wayroon na law nga bisarahum muha babae ini bariman na gaira annaha tu'zi jiranaha buat malingkan insay nilaw niya pagngiun niya law niya impang daigbay niya labay hadila niya. Long sin Nabi alaihi salatu wassalam mada tadhunnuna an yujiba bihin Nabi kabtangan sin Nabi hiya finnar imbawa inilaw niya sumuda pinar ka jahannam bisang pabiat to'y nahinang niya ibadat bialaggo na bud hangi sin dila niya amuna imang dahi kanya'y kasud niya palom a pinar ka jahannam di to'y ikapagguna di to'y ikapagguna isa-isa in mataod pagpuasa, in mataod saraka, in mataod sambahayang, bang di agaran sin addat marayaw labay hapagpagang sindila. Riwayat Imam Bukhari wan Imam Muslim dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda la yatakallamu bil kalima ma yatabayyanu fiha yuhwa biha fin nari ab'adu ma bainal masyriqi wal maghrib sabun nalto din hambuk ipon kumabtang kabtangan mamisara bisara la ma yatabayyanu fiha di niya kaingatan mauning kabisara niya marayaw atawa mangi manjarilong niya sin Nabi alaihi salatu wassalam mangdahi kanya ini papinar ka jahannam apabila mangiingkyabtang niya. Suilan Nabi alaihi salatu wassalam hambuk adlaw na asubuin Nabi alaihi salatu wassalam ayyul muslimina afdal ya Rasulullah unuin sarayaw-rayaw na muslim. Long sin Nabi alaihi salatu wassalam man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi sin muslim marayaw siya na ini imma salamat kanya intay manghud niya ka musliman labay hadila niya iban sin ini lima niya masalamating ka musliman labay hadila niya iban sin lima niya. Hambuk adlaw haparihalan si mga kaasawahan sin Nabi alaihi salatu wassalam long sin Aisha radhiyallahu anha pa Nabi alayhi salatu wassalam qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasbuka min Safiya kadha wa kadha qala ghairu musaddidin ta'ni qasira long sin Aisha radhiyallahu anha makati kaw haparihalan si magkakalwa nagiinggit-inggiti nagdudukal bang may nagdudukal diwali long sin Aisha radhiyallahu anha ya Rasulullah mamarahin na kay mo lang nga hisafiyah biading kaw lang nga na ajib hambuk asawa mo hisafiyah insayaw lang niya pandak wa asyara biadiya ta'ni qasira timudlo labay halima niya ibmaksud lang ngayon sa ini qasira pandak lang sin Nabi alaihi salatu wassalam faqala laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu ya Aisyah nakakabtang kaw lunga sing kabtangan banglaw ngeng kabtangan mo yan lunga hilamud matu padagat di hadunya ini tipununin dagat sin dunya tartanto maglamod ing hiwan sing kabtangan mo yan sawab sin lumbi sing kabtangan yan manahot parakala manjari nila kya pagkalo. Riwayat dengan Imam Bukhari dengan hadis Sahal bin Sa'ad anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala namaita man yadmunu li baina lihyatay wa ma baina rijlay admunu lahul jannah hisiu long sin Nabi alaihi salatu wassalam imma kaparihala magdihil daman kaku dain doon gumarantul sa law niya sim maparihala niya hisiyo sing gumarantul maparihala niya mabay na lihyay antara law niya sin dua pungut niya ataas iwan sinababa immaksud dila hisiyo su immakagarantul kaku maparihala niya indila niya iban sim mabay na rijlay iban sinantara sin dua sikinya mun aurat niya admunu lahul jannah garantulan kuraisab kanya insulga niya. Laung pasin Nabi alaihi salatu wassalam baita sin hambuuk sahabat pa Nabi alaihi salatu wassalam ya Rasulullah man najat
Ya Rasulullah, unini kalappas ka to rin di hadunya. Nangasuin hambuk sahabi, bang unuin mahinang niya supaya malappas siya rin di hadunya. Long sin Nabi alayhi salatu wassalam, amsik alayka lisanak wal yasa' baytuk wabki ala khati'atik. Kumpitilaw nga indila mo, pagangi indila mo hakangian, wal yasa' baytuk, palagguan bahay mo, palagguan ha mga bisita, wabki ala khati'atik, ibantangis kau ha mga pardusahan na hinang mo. Long pasin hambuk sahabi, hadis deng kan Sufyan al-Thaqafi, qala qultu ya Rasulullah hadithni bi amrin a'tasimu bih. Ya Rasulullah, long sin hambuk sahabat, baytay ako sin hambuk parakala, manjari ko panggayunggungan. Long sin Nabi alayhi salatu wassalam, kur Rabbi Allah, pamunganin Tuhan mo Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istaqim, ang papagparayaw ko ibadat mo. Qultu ya Rasulullah, ang panamay tapan sahabat yung gyanapan niya pasimpang asubo niya, ma akhwafu ma takhafu alayya, uning kabukaan mo long ya para kako manjari ko mahinang hasusungon. Long sin Nabi alayhi salatu wassalam, fa akhada bi lisani nafsihi, kaya wa sin Nabi alayhi salatu wassalam, indila niya ang patiudlo amoy nilaw ng kabukaan ko kay mo. Dila pila na sadya ahula bangsa kamusliman biya na sin Saudi iban sin kaibanan pa bangsa kamusliman, pila na sadya inna jald inna latigo sabab sin dila kadhaf na magkimabtang kabtangan pahambuok babae marayaw muhsanat, pagkabtang wayron na agad tihuman yan hambuk babayon in hinang kanya, jalda siya. Liubak siya taykod sin latigo. Naunin sabab niya yato. Sabab sin dila. Hakan nalong sin mga ini kaulamaan, syarru harakatil jawari harakatul lisan. Insangi ngi nalong hibal sin baran amunan ini dila. Hibal sin dila. May talong sin Ibn Mas'ud radallahu an, wallahu alladhi la ilaha illahu, wayroon nalong nga Tuhan buat malingkan Allahu Ta'ala, ma syai'un a'waju ila tuli sijnin min hadal lisan, wayroon na parakala amo mapatut jilon buat malingkan amunin dilayan long niya. Sa patut na jilong palugayon halong jijilan jilon, long sin Ibn Mas'ud amo na indila. Long sin Nabi alayhi salatu wassalam, ida asbaha ibnu Adam, dumatungin ang adlaw paanak apo ya Adam alayhi salam, fa inna la'da'a kullaha, ingkatan ang gauta niya ni habaran niya, tukaffirul lisan, tuhadhirul lisan, mangbanda imaun padila, in lima, in siki, in ingkatan in mata, insimud ingkatani nilong sin Nabi alayhi salatu wassalam, mangbanda imaun padila, fataqulu ittaqillah fina, ya kaulong ya dila kabuka kau pa Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna ma nahnu bika, in kami ini miyamakad kay mo, fa in istaqamta, apabila kau ya dila dimayaw, dumayaw raysab kami, apabila in ikaw isablong niya nang baywag, in kami sab mabaywag day sab makad kay mo. Long singkatan ang gauta baran mat tupadila. Long pasim mga salafus salih, hakan Aba Yahya, hifdhul lisan, impagparihala long niya sindila, siya na inin sa hunit-hunit parakala, mas mahunit pa ding sin pagparihala sin alta. Long sin Auza'i, hambuk adlaw, hi Umar ibn Abdul Aziz, hi kalimak khalifa sin ka musliman diyang layan. Long niya nagparaka mo sulat, wayroon nakahapal bot malingkan ako, iwan hi makhul, amma baad na may tadain doon, man akthara dhikral mauti radya minad dunya bil yasir, hisiw-siw law nga in nagtumtum, nagpataod sin pagtumtum sin kamatay,
sabon na tud magredat na siya sintiyo-tiyo niya din di hadunya. Wa man adda kalamahu min amali qalla kalamu fima la yanfa. Isu sabin imitong sin kabtangan niya day nga hinang niya tartanto timiyo in hina in kabtangan niya mangi iban sin tumaod in kabtangan niya hikarayaw. Long sin Nabi alayhi salatu wassalam haddatha rajulan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis din kan Jundab bin Abdullah na mayta in Nabi alayhi salatu wasalam in hambuk usog na mayta wallahi la yaghfirullahu li fulan long sin hambuk na ngabtang ini ya kaulaw nga hambuk usog bunatod long nga di na kaw ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Nabi alayhi salatu wasalam hadis ini na mayta wa inna Allah ta'ala qala long si mambagin Allah ta'ala hadisul quds na mayta man alladhi yata'alla alayya isiu law ngayon nangunanguna kaku yato na mayta sindi ko ampunon hifulan sabon na kutud kad gafartu li fulan wa ahbattu amalak ampa ini kiangi ko na lang niya in amal ibadat mo ya kaw nagkabtang amun kabtangan di ampunon kan fulan in ini kangian sin dila amuin kumabtang di na kasayawhan. Long sin syair, long sin mga magdadaman-daman, ihfad lisanak ayyuhal insan, la yaldagannaka innahu sa'ban, kam min fil maqabir min qatili lisanihi. Na may tainhambuk magdadaman-daman long ya parihalaa indila mo ya kaw manusya. La yaldagannaka innahu sa'ban, ayaw ko mabaya tindukon sin ini dila mo sababin dila mo yan has. Kampil makabiri pila na sadya inkya kubul hapag kukubulan deng hapatay buat malaingkan in sabab niya munain dila niya mahuli niya Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wal sinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana in fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd fattaqullaha ibadallah haqqat taqwa wa tamassaku bila ilaha illallah fa innaha al-urwatul wuthqa wa inna hadyan nabiy sallallahu alaihi wasallam nibrasun lil ummati fi at-takhalluqi bil akhlaqil hasana wa hifdhil lisani an sayyi'il akhlaqi wal aqwal. Mga mulya mga katawtay manghura na agama Islam sabon na tuod indila aun siya kangian aun day sab siya karayawan sa gawa deng hamanga kangian niya ini sa laggo kangian niya amuna yung pagtawagon riba amuna yung pagtawagon riba banghabaha sa singkita nyo amuna yung pagtawagon limot long sin Nabi alayhi salatu wassalam ta'rifan na may tayo Nabi alayhi salatu wassalam tungod hapagtawagon riba long niya faqala lis sahabi radiyallahu anhu atadruna mal ghiba ya kamu sahabat kay ngatan nyo unin pagtawagon ghiba limot qalu Allahu wa rasuluhu a'lam Allah wa rasuluhu a'lam qala dhikruka akhaka bima yakrah amuna law nga insabutun mo bang uno ing kahusngawan sintay manghud mo ya unlaw nga qila long sin sahabat ya Rasulullah biadin baha long ya afaraita in kana fi akhi ma aqul biadin baha long nga bang impagsabuton ko ya unlaw nga hatay manghud ko amon ya untuod kanya hati niya kaya bubunalan tuod yung pagsabuton ko long sin Nabi alayhi salatu wassalam fa in kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu sabun na tuod amuna yan yung pagtawakon ghiba wa in lam yakun fihi faqad bahattahu bangi sa way roon ingkabtangan mo yaon way roon doon kanya way siya kaya bubunalan yung pagtawag samdahin doon tiuhuma muna siya long sin Nabi alayhi salatu wassalam lamma urija bi marartu biqaumin lahum azfaru min nuhasin hawaktu sin Isra wal Mi'raj di matungin Nabi alayhi salatu wasalam nakalabay siya rin doon ha mga taulaw niya lahum azfarun min nuhas aun sila mga kuko dahing hapilak
silver. Kuko nila, silver. Deng hapilak. Yakhmushuna wujuhahum masudurahum. In paghinangon nila sinyato, hipagkamas nila, habayho nila, hibansin padaghal nila. In sila to mga tao, law mapinarka jahannam. Fakultu, man haula ya Jibril. Law sinabiyar, ya Jibril, isim mga tao yan law niya. Faqala haula illadina ya'kuluna luhuman nas, wa yaqa'una fi aradihim. Sila na yan, mga manusya, pagkaunon nila law niya, inggim paisan sim mga manusya, ibansin ini sila na yan magpanabot maumpa mga arad kamaruhan sim pagkahinila ka musliman. Dahil ha mga kangian pa ini sa lagu amo na yung pagtawag kong namima. In namima tiya dihilan siya simbahasa kita nyo siya na inilaw nga inaklul kalam ala wajhil ibsad amuin palatunom mo ingkabtangan deng hambuok lugal pahambok lugal ataw hambok tao pahambok tao hamaksud ngiun sila hamaksud ngian sila impagtagkan niya to amunain namima manjari sa tagon magbalik jingki sa inmaksud niya ini pagpalatunon ng kabtangan deng hambuk kabtangan uktun riba siya na ini intay mangod sin nasabot takain na riba limot lang sin Nabi alayhi salatu wassalam tungod maon la yadkhulul jannata namam di makasud sulgain tao namam hambuk adlawin Nabi alayhi salatu wassalam nakalaway si hadwa kubul paglabay niya hadwa kubul yaun ang pasya kimabtang faqala innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir sabun na tudlaw nga indua tagdapo kubulini sisiksa na law niya indua tagdapo kubulini kialabayan tanyo biyayaun sisiksa sila halawm sing kubul nila amma ahaduhuma in hambuukan nilay ni harwa fakana la yastatiru minal baul di magpanimod bang magpangihi bang magpangihi di magpanimod wa ammal akharu in hambu kisab harwayaun fakana yamshi bin namima in sinisab nagdarakang law nga sin pagtawakon namima amun magpalaton sing kabtangan deng hambuk tao pahambuk tao deng hambuk bay pahambuk bay hamaksud hasupaya maaun impagkalo kialuhi mahuli niya mga katautay manghuran sinakwa kama Islam dito tumubtubin patumtum sing kita nyo hay napusan niya kabtangan sin Allah Ta'ala la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nasi wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima law sin Allah Ta'ala wayrong karayawan hapagbisara, hapagtipon-tipon buat malengkan bang impagtipon-tipon nyo yaon ng daaki kamu maun papagtawakon sarak ka ataw kabtangan ma'ruf karayawan ataw mangdaaki kamu hapag ini dayaw sim manusya hantara sim mga manusya isiusuin himi ng habiatu hamaksud mukarna karidaan siya sin Allah Ta'ala lang sin Allah Ta'ala fasawfa nu'tihi ajaran azima tartantu dihilan na musya tungbasan na musya ajaran pahala malaggo mahuli niya إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم إذ بدأ بنفسه وثنى بملائكته فقال في كتابه محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير وبما تحب وترضى اللهم وفق ولاة
ولاة أمورنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.